Кыларма маалады затпыр осылық жебе құлара бұрынма меллері ханжақ яла юрадаган шуғышлав жезем уйрылмақне туймашы. Падырел районжет Тужари Валерий Салмин шавын ешізен шутне керек. Вол Чуваш Республикин Тавадевишлі экономизы Чуваш нация академин пайдажы терлі наукыбы қызықланаган шин. Батлыға барынман хастар хейн кел хужалықынже шужылды космонавтика музейн пөжек уйрымне ушыря. Иге шулгаялла каныша білмен Валерий Салмин келенже йох музейне дуса жидернетші. Візен келиеші тарында шеріп тымарлы, тилайды ване иге аслы білуілі, тірлі шіре ұрыяда девішне. Шамрығырыва чаплы инде жызем жінден галасагдартмалық экспонат кунда шиделіклех. Анжақ Валерий Ивановичын шуғышлав дәнде кунда вырна жайман. Манын летчик чуне, кетвіл міншін келенже тебір музей дума шутланы берге үйтсан. Микудеде летчик, Петядеде летчик, игізі дедезем. Хамда авиациясында болдым. Осам бек интерес бұлдағар философия остабызы Пурбегінде, Чуваш нация академинден тоже сам бегінде, ондар задисте, Федор Александр Корягин тоже он. Тогда это земде он да. И вот Сагамбек музей ушел. Ос я не бей известен, хоть хулара был наганчин, хоть ялда был наганчин, был философ или жутлама булдараттык, был унда да кунда да философ. Музея ушмавал Шубашкардан эштешісене, Чуваш нация академиин пайдашысене ихравланы. Пілішісе мұндран тілінмеде бұлнынде. Астрономия, физика, биология, философия терминесенбек алашаган әмірхи студент, хойын наукори чипызык врендегенесен сонесене, весем галана чикымылнегайны шухышсене, стена жіне, матча жіне, шурчамге жіне, карлыгесем жіне шырзахуна. Пызык келхужалықты даган, куллень вадыр жухрым чубаган, пер спорты мырдывенженде юлман чемпион, шак тюсімлік шидерзе лармалы еше хышвағытра тузал керетші, кухой тіліндерміш. Игі жылғалы халық академиге пүхизеп деятпаны күшін еп тевет келензе, хама ос бұқса жалы философ туза жүреп. Хама шулап, бұл не деп білмей юрадаган бұл жереде Палестине бесом зинеди гегеншин десе. Мана физика, атомный, ядерный, квантовый, пурде, элементарный шап, ядро атома, протон, нейтрон, электрон зем жабырнаш. Тадамда хызенден кварки гаяш. Кштамил не был зем. Мана шабзем ментерсіне гады шабзене шагында милледи бұны майгеліндаран турысы кладыр ширза барашын. Кужебе бұқса шишім ғылараган херүйшінна пулышса әлгірме, келге музей учаган ұбышкене онланса бұрынма уйрым мұшыр керледір. Полина Кирилловна вара түлекін гына эбір аллы жол сан күшпа бұғайт мангуш, мангушпа бұғайт сан күш тезе бұрындымыр дері. Шауынбахінде шыны музейбе палышма күрші район сенден келеген сене де тарават ешін ашы. Школа деземде хавасланзақ музея экскурсия келеші. Бізем мұнда урокра хозине керлі материалзем шырашы, тубашы, шыра илеші. Эбір Шагымбек вырынзем, Падирел районжегі намар, Хамыр республикара тада иттишерде деді вашын. Чынақта берен космонавсем аныран гөшпа бірлер, тада игі сымана форпесі бұрде біледірінде, на илтіне, Аулады районен ден, это Бударин Николай, Бударин Николай Михайлович и Мусаманаров. Земли киште. И вот унда тоже ходили бушлана. Пуще члене дюхне шухышламалла дед Валерий Иванович. Хальхи шамрыксембе келес русем вали тума балыртны онын темен дюхлех. Чуваш яңғыларым вали Марина Корягина, Семен Антонов.